Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Aduh ledala. Waktu apa kue? Cukup baiklah. Cukup baiklah. Siapa sih? Isun, nenek sihir. Sihir biasa teman. Ingat, aku kan cantik. Telan kan Isun, mulus. Aja buatin Isun. Isun nenek sihir baik kok. Isun nenek sihir kocak. Tuh apa baik tak turut tiding Isun. Tenang. Kayak kue. Nggak nganterin Isun balik. Agin lupa kena Agin. Iku sapu ajaib, sapu terbang. Pak Ayu udah kebun. Anjol kumai. Lah kok ada teman umai? Oh iya, Ki duduk umai kita. Lah wis pegel-pegel mabrang aku kekuatan. Isun bolak-balik salah umah. Aduh lah dalah amsong. Umai sirani enti. Ning kana. Aduh balik paning yo yen. Anak apa? Umai Isun ning kono. Oh ya. Kapan turun ngantuk? Wah. Isun primen. Sira lunga dikit. Oh. Sila ngantuk panturo. Ini sihir apa dulu ya? Iya. Sapu terbangin lah, tak cukup lah. Tolong mama itu lah. Tolong nangsang. Hah? Sabun suntik? Oh nyangsang? Aduh bunga, aduh bunga jangan sepule Isun kan nyangsang. Bani entok. Aduh ledala. Ulangi. Ayo musik naik. Aku tertepar dan tak bisa bangkit lagi. Apa jadi ki? Apa jadi ki? Tenang, Isun tak turiti apa? Tenang, Isun sira. Diang. Apa jadi ki? Di. Aduh ledala.